zwifhio hapa kano matshiloni a ḓuvha la ṋamusi. Na ima ndi khou ni takaledzani matshelo? ndi ali vho ṱanganedziwa vha ri mini vhone? Riṋe ro vuwa nga maanḓa. Umgivela wo rali vha ri matshiloni hu a rotholwa nyana zwino vhathu kha vha ambare mani vha dudeliwe ri vhe nga nḓila yone uri corona musi tshi ḓa i songo tou wana vho hayi mani ri khou tou itendela uri i tou dzhena nga u tou leluwa nga u ralo ngori ri khou vhona vhuria vhu khou dzhena so vha zwi ḓivha uri vhaḽa vha mikhushwane ndi amba miphigela zwi a dina mani zwi a dina ri khou tea u dudela tshitere tshifhinga hetshi tshine ngauri hu khou rothola vhuria vhu khou dzhena vhathu vha ḓo vha khaedoni nga maanḓa zwino vhathu kha vha ḓiṱhogomele kha vha ambare nga maanḓa uri ngori arali wo vhuya wa kavhiwa nga tshitzhili hetshi hu ḓo vha na khaedu vhuria tshiakrema upfhi tshi anḓana nga maanḓa na u rothola zwine zwa kumana uri u tonga ri dziphephoni hafha ndi hone hune tshavha tsho wana hone maanḓa ki ḓi tonga vhulwadze honovhu vhu a shwa mphigelo honovhu vhune ha ḓira vhu tshi ri fara arali ho swika zwifhinga zwa vhuria hezwinoni. Neymar na musi ri khou lavhelesa u ita tshelede nga YouTube na Facebook ṱhaṅwe ri lavhelese uri ri zwi thoma hani honeyo ni itesa tshelede ngani zwezwo zwishumiswa zwivhili zwine zwa khou vhonela vhathu vha khou sokou posela zwine vha posela fhedziha vha sa zwi dzhiele nṱha na u vha na nḓivho yo pfumaho uri kana u pfuma nḓivho ya uri vha nga ita tshelede nga YouTube na Facebook. Zwavhuḓi ri thoma gai ri thoma YouTube thoma Facebook ngeno kha Facebook. Okay. Hafha hune ha vha na muthu munzhi. Okay. Ri tshi ḓa kha mafhungo a Facebook zwa zwino ri nga tou thoma kha ḽa mafhungo ḽo uri ri vha nga sedza zwa zwino hu na mafhungo a ainoni ane Facebook i ḓa i khou launcha zwino tou nga ri dzi festival application dzine dza dzi khou tendela vhathu uri arali ni khou ngo vhona live stream yanga ndi a ḓi ni tsha dzhena dzo bondo mbili tharu nṋa u ya hanengei nṱha ndi nthu ine ro lindela yone ndi application ro lindela yone ine ya nga ḓi bvelela at any time ine ya khou phusha uri i vhe hone nga nṱhani ha mafhungo anoni ri khou sedza uri corona i khou bloka vhathu vhanzhi u swika hune vha nga performa zwino ho khou liwa zwa uri hu swika hu vhe na dzi live stream dzine vhathu vha kona u vha khou badela ngori hedzi dziṅwe dzi application vhathu vhanzhi a vha tou ḓivhesa nga maanḓa nga hadzo fhedzi ri fhire kha heḽo fhungo zwine vhathu vha itisa zwone zwavhuḓi tshi ḓa kha mafhungo o ita tshelede kha Facebook ndi nga murahu musi muthu ana page hune zwine ra wana vhaimbi vha na dzi Facebook page dzavho uri u swika hune wa ita tshelede ndi nga murahu musi vha na video dzi nga vha dzi live stream dzi nga vha dzi video dzine vha tou uploada fhedzi video yavho i songo sokou tou vha i video ya 2 minutes ya 1 minute hu ṱoḓea dzi video dzine dza vha uri dzo lapfa nyana dzi video dzo lapfaho dzine dzi a kona u advertise khadzo ndi dzi video dzo no thoma kha vho ma 3 minutes u ya phanḓa ndi tshi khou amba ngauri ndi video dzine vha kona u wana dzi advert dzine dza vha ndi zwinepe vha kona u wana dzi advert dzine dza vha pfhi ndi dzi mid roll ndi zwine dzi a dzhenelela kha video i khou ḓi tamba havha na dzi video dzine pfhi dzi pre roll dzine dza vha uri dzi advert dzine dzi dzhena video i tshi thoma i video rala a sokou tou pfhi ndo vula page zwa zwino ndi khou qualifya u vha na nthu ndi khou tea u wana dzi adverts ndo mbo ḓi ṱanganyisa mbo ḓi dzhena hu na mafhungo uri musika hune muthu ane a nga kona uri u applya ndi mafhungo hune vha khou sedza page nga maanḓa ine ya vha uri i khou shuma ya vha i khou update from time to time and then mostly i vha na vhatevheli vhane vha vho swika hu na dzi like tiri havha na dzi followers hezo zwithu zwivhili a zwi fani hune vhane vha tou like page hune vha tou i follower fhedzi ya nga swika hune page yanga kona u clock about 18,000 followers ya dovha vha futhi hona dzi likes dzo vhalaho dzine dzi khou ḓi koleka ngei vho ma 15,000 10,000 o gonya mara dzi followers dzi khou swika 18,000 wa swika hapo hune vha kona u khou qualify uri ni nga apply for advertising and then futhi vha khou sedza uri dzi video dzi tshi khou vhoniwa per 1 minute vhathu dzo ṱangana dzi a kona u swikisa 40,000 minutes na ndi uri ndi hapo hune vha khou checka kuvhonele kwa dzi video ngori muthu a sokou vhona video yakho vhona nga vhathu vha 10 hedzo a dzi qualify u swika hune muthu a nga ri u a kona u dzhenelela kana a submita kana applya uri ene a vhe na dzi video dzine vhathu a nga qualify u wana dzi advert ri tshi khou ḓi ya phanḓa ri khou sedzana hezo zwithu ri vha ri khou sedzana mafhungo uri futhi a si video iṅwe na iṅwe ndi nga si nda downloada video ya Casper nda ḓa nda i uploada nda dzi upload vhathu vha vhona no hezwiḽa zwithu zwi a swika a ri khou ri a zwi itiwi vhaṅwe vha ḓi zwi ita ngori vha khou phusha content ya muṅwe muthu mara fhedzi u tshi ya nga hangei uri ni approviwe wa vha na mafhungo a dzi copyright ane a ya dina nga maanḓa ane maṅwe na one ndi nga ḓi tou amba uri hanefho venḓa ri a swika hone ra vhona uri a vha hone nga maanḓa reason being muimbi wa nifha video yawe a sathu duma thi hezwinoni ono duma ano vha nṱha hangeini
a vhuya a tshi vhuya nga hulu a tshi ni vhudza uri bvisani video yanga na wana a tshi khou ndi nga copyright hetsho tshifhinga ini kha musi no no vha na chance tsho uri ni khou ḓi wana zwiṱukuṱuku kana ni khou pusha kana ni khou fanda dziṅwe dzi development hanefho ya ni nga ne content na wana ni tshi vho luza advertising yanu because of copyright kana copyright takedown zwine ra zivhisa zwone. So hafho ndi kha Facebook page ndi nga nḓila ine vhathu vha vhona vha wana ngayo mostly vha ri mini tshelede u tshi ḓa kha advertising. Havha na product placement ndi zwithu zwine ri nga ḓivha ni si na dzi advert na mini mara na vhori ni na vhatevheli vhanzhi ende vhathu vha zwi vhona zwa uri vha vhona video dzanu hezwo zwi nga vha kha Facebook page zwi nga vha kha Facebook group zwi nga vha kha profile yanu hezwo ni a kona u swikelela nga murahu musi vhathu vha tshi khou ri kha zwi dzhie vhone hanefho vha khou ngo advertiser zwithu kha page yanga kha mina hanefho nda vha hone kha page kha profile kha mini a swika hone ndi ya charger maybe henezwo tshigidi tshithihi kana maḓana maṱanu ngo ralo muthu ampha product yawe nda ḓi amba nga hayo kana nda ḓi to i pusha hanefho uri u swike hune vhathu vha i vhona hezwo ndi zwine ra tshi ḓa kha Facebook avho zwo uri vhathu vha kone u ita tshelede ngazwo. Ra ri tshi dzhena nga hangei zwino kha Facebook kha YouTube hafha ndi hune vhathu vhanzhi vha khou lwela hone u sokou posta zwithu hafha ndi hone dza vhuya hone ndi tshi vhilelani. First of all ndi zwa uri ni kha YouTube ni tea a hu no pfhi no posta video ngana zwavhuḓi vhuḓi na musi nthihi na musi mbili tsho no ṱoḓea ndi nga murahu musi ni na 1000 subscribers 1000 subscribers ndi ala vhathu vhano ni tevhela ala vhane a ḓo pfhi arali i Facebook ni na vhangana vha 1000 zwine zwa khou amba zwori i Facebook yo ralo ni na vhangana vha 1000 ini ni funa dovha na vha na 4000 minutes of views zwi amba zwori ha nga swika ila video yanu ya vhori yo vhoniwa nga vhathu vhanzhi nga maanḓa ya swika uri ina 4000 minutes kana dzo ṱangana dzo ita 4000 minutes ni apply for advertising mara a zwo ngo lelo u swika hafho hezwi zwine nda vhona nga maanḓa zwi a itea ni nga wana uri kha musi ndi nga ta example muṅwe wa muimbi hanefho ane o bvisa ku clip ka wa khou tamba hanefho hela video havho uri nne i tshi sala tshi bva na wana uri ndo no fhiwa yone nga muimbi ari andi publish ini ni tshi i publisher i khou affecta ini arali mostly ni khou ḓo uploada dzi video dzine dza vha uri nne ndo no thoma dzi upload ngori i tshi ya nga hangeni i khou amba zwa uri content yanu ndi reused content zwine zwa vha hone zwino uri u swika hone la nthu ya shuma ndi hezwiḽa zwine nga wana uri sa riṋe ri khou ita dzi video hanefha dzine na wana ri khou dzi posta ri nga vha ri khou amba nga music video wa muthu wa ḓivha u khou tamba saidini mara video hu nne thiri kana hu ndo ita vhupisipisi u khou tou tshi dzhena ndi tshi ambelela nga haho ndi ri hu funa vha na something zwo ediwaho kha iḽa video clip uri i songo tou vha 100% original the way nṋe nda i uploada ngayo nga hangei zwine zwi ḓo sia zwi khou affecta ini ni tshi yo uploada havha na vhane vha tou downloada dzi video dza vhaṅwe vhathu vha tshi uploada na zwezwo arali ni khou vhalela uri ni khou ngo ṱoḓa uri ni wane vhatevheleli ni nga zwi ita mara ni khou zwi ita ni khou lela uri ni kone u thoma u wana vhatevheleli na dzi subscribers na ri no richa zwine na khou ḓa zwone na dzi delete uri ni kone u dovha ni upload yaṋu content ine a nga ḓo fhedza i khou ni affect so hu na mafhungo no pfhi take down ane a uri ni nga uploada video ya muṅwe muthu a mbo ḓi ya a i take down kana requesta YouTube i delete vha ni deletela video tharu dzi khou tevhekana within a period of 3 months kana 1 month channel yanu ni ya i loser so u tshi ḓa kha mafhungo ita tshelede ndi mafhungo or ni approve nge 4000 minutes na 1000 subscribers no vha uri zwi khou ṱoḓa muthu ono shuma musi muthu ono shuma vha lavhelesa dzi video vha swika hune vha cheka dzi video nga maanḓa vha dzi cheka dzi video nga maanḓa vha make sure uri vha dzi reviewe and na musi arali vhono ni approve na homelo uploada dzi video dza vhaṅwe vhathu vha zwi pick up vha dovha vha dzhia murahu advertising so zwi ṱoḓa muthu ono shuma muthu ono dzula a hands on ane ha khou bva afha ane a vha khou make sure uri u khou posta zwithu zwawe nga tshifhinga tshoṱhe ndi uri kha vhege at least muthu kha poste something kana every 2 weeks kana every month hu vhe na something hafhaloni uri na dzi fene dzi kone ni vhona ro ho muthu hone muthu ngori dzi video dzi a recommendiwa zwi ita uri channel yanu i enta kha ila nthu HQ vha ri mini algorithm ya hone yeah i ḓi gonya u skori ni a vhonala u tshi ḓa kha dzi graph na mina ninge kha dzi search engine so zwi a swika hone zwa thusa nga maanḓa so u tshi ḓa kha mafhungo a tshelede ndi nga thoma nga nthu no approviwa hu na nthu yo no pfi if teespring.com ndi ina partnership na YouTube hafha ndi hune no rali ni ya kona u rengisa zwiambaro
na dzi track tshiṅwe na ndi zwithu zwine zwa vha zwi khou eḓela na merchandise ine ya vha uri ndi masogisi ndi zwikipa ndi marukhu ni a kona u zwi rengisa ni tshi zwi rengisa hafha no ndi mafhungo o to ya na designer kana sa design yaṋu na upload hafho kha iyo website ha vha uri website heila yo linkana na Facebook na YouTube yaṋu zwine zwa vha zwi khou amba uri muthu a nga ngomu u a kona u vhona hedziḽa dzi pop up dza zwiambaro zwaṋu a kona i tshi order a tshi order tshi ḓo kona uri tshi deliver khae zwi amba uri arali tshi khou ita 100 rand ndi hafho hune hela company ine yone ya vha uri ndi Teespring i ḓo wana percent i na wana percent yaṋu so mafhungo aṋu ndi o to monetize nga hezwo zwithu Neymar arda lavhelesa pa uri pano ro tsala nga minete mingana ro tsala nga minete mitano arda lavhelesa pa uri pano Venḓa ri na vhathu vhane ri tshi ḓa mafhungo a dzi YouTube na mafhungo a Facebook vhane vha khou shuma zwavhuḓi ezwo zwine khou zwi amba vhono vha khazwo none ri nga ḓi amba uri zwo zwo dzula zwavhuḓi ngo to ralo to te vhathu vha khou nyaga ya namusi ndi si nga ḓo tou muna vhaṅwe vhane ndi nga si tamba madzina ngori vhaṅwe vhathu vha ḓo kona uri he vhanna matsina na wanda uḽa munna ko fhaṱa nnḓu nga fhaḽa ya rina vhasiwana ndi nga ḓi tou amba uri muṅwe wa hone o ḓi tou vha muthu nda ḓi tou ḓa ra ḓi shuma nga maanḓa nda mu gudisa ra shumisana ngori o vha so sa khou tshimbila a sa khou wana mushumo na mini a focusa khazwo zwa zwino ri khou amba ndi muthu ane o ḓi dzulela zwavhuḓi nga maanḓa ndi khou amba muthu ane nga ṅwedzi khou clock about 51,000 mara yo ṱangana na dzi merchandising placing ya dzi product nda yamba kha Facebook na zwithu zwo fhambananaho ra ḓivha uri ri nga ḓi amba hone muṅwe na muṅwe a zwi ḓivha ane a khou pusha nga maanḓa SABC Livhunene ndi muthu ane ro no shumisana nga maanḓa ndi muthu ane u khou pusha nga maanḓa yeah ndi muthu no shuma no teviwe nda kore yeah ndi muthu ane yeah ndi muthu ane tshi ḓa kha YouTube o khou aluwa nga maanḓa o khou aluwa u khou ya na direction na Comzero nene o to vhuya zwino gaming u tshi ḓa kha mafhungo aya a dzi YouTube o vha a sa tou vha nga maanḓa involve naye o vhuya nga maanḓa khazwo zwine ri khou vhona zwo ri nane hu na direction ri na element nane ane u kho ḓi tou vha u khou ḓi tou pusha man, he's still new on the game. Yeah, ono ḓi dzhena mara this then nda khou vhona zori he still need guidance. Ri na zwithu zwi no nga vha ri Suku TV na zwithu dzo vhalaho na iṅwe ndo yangwa dzina man media something na ine ya khou ita zwo winisa dzi competition ya sikale kale hanefha kha vhathu vha yani na vhone vha ita nga maanḓa dzi streaming. So ri na vhathu vhanzhi vhane they doing na dzi artists zwa zwino ri khou dzi vhona dzo no dzhenela vho Fizzy vho Prefix ri nga ḓi tou hala hanevho vhaṱukuṱuku vho vhatondi. So hu na vhathu vhanzhi vhane vha khou pusha. So zwine vhathu vha hangwa zwone nga mithethe miṱukuṱuku ndi zwa uri tshiṅwe tshifhinga a ni ngo tou tea uri ni vhe na YouTube channel yaṋu ngori zwi a lemela. Okay, zwine nda nga tou amba ndi zwone ndi zori ni nga ngwana ndo rali ndi ṋema nda vha ndi na channel yanga ine ya vho ri kisa zwine yanga ino reach about 16,000. Yeah, ndi sa wangona Rita D nene she's one of the most people in there they are doing good kha YouTube. So ro rali na YouTube ni ya disa luimbo nda lu uploada thiri ndi tshi uploada ni to understand different ni yanga hange huṅwe na soko na register luimbo lwanu na wana dzi royalties zwi amba uri la video ndi tshi khou vhoniwa nga vhathu vhanzhi ngori in the upload ya vhoniwa nga vhathu vha 15 nṋe nda upload ya vhoniwa nga vhathu vho no swika maybe 10 to 30,000 100,000 ini na vha ni khou wana royalty ini vhathu vha kone ḓivha swika ngafhi and the channel you know develop swika gai hezwo ndi zwo claim mai ni ava ni khou wana something ini ila video yanu vhathu vha khou i vhona tshifhinga tshoṱhe kana ndi track i khou lidziwa hanefhala kha YouTube ni ava ni khou wana something. So like ya vhathu technology ya Venḓa ndi uri muthu a uploada track yanga ndi mbo ḓi nda report uri kha i deletiwe ndi khou to mukonyolola na si ḓivhe zori matsina ni a kona u wana tshelede ni khou shumisa uri i khou tambiwa sa radioni ni tshi wana royalties hanengei kha vhorisa na dzi Samro na kha YouTube zwi hone uri ni a kona u wana percent yanu khulwane nga maanḓa 70% 80% ya tshelede ine ya khou generatiwa ya ḓa tshikwamani tshaṋu every single month arali video dzanu dzi khou vhoniwa na dzi track. So nda a ngo to sera zwinzhi zwine vhaṅwe vha nga khongo to amba zwone kana ngo to pfesesai ri kha ḓo isa phanḓa na hentu vha ḓi checka na kha Venrap Late Night Show ro no ḓi ita iṅwe video yenezwi mara ri khou ḓi ḓo ya deep in this thing. So nṋe ndi nga to amba zwone vha tshi nṱoḓe vha nkwama 0826937124 ndi WhatsApp page thi muthu o dzhia dzi kholo ndi a konḓa wana na dzi founu ni ya zwiḓivha vha dzhena na kha website www.zwachitangani.co.za and then vha kona u wana zwithu zwinzhi nga maanḓa vha ḓo kona u pfesesa arali vha khongo tevhela kha YouTube ndi Tshivenḓa Music and Entertainment. Veke dao arde veriengedze mini nati. Veke dao arde veriengedze rado hele va yari ngale pitela kule. Pezi arde veriengedze mapungo aya amusi no posta. Ko bona batanga kwa waswa va kupita zinyimbo bo dia upload ne pa ka YouTube.
ri lavhelese hafha uri u wana ni tshelede nne ndi tshi uri dzhia ndi nene thine ri vha ndi khou shumisa data ndo rali zamba zwori ndi yone a kona u wana tshelede na nga nḓila ḓe nga zwo ndo guda na vhuya nazwo no hu sina na thaidzo na vhaṅwe vha vhathu ndi nga tori khamusi arali vha na mbudziso ni vha vhudze uri a vha ni vhudzise uri ri ḓo ḓi kona u vhudzisana uri tshi ya phanḓa ni khou vhona na vhanene ni nga vha thusa kha u vha puḽedela zwithu zwavho kha dzinyimbo dzavho kha dzi YouTube ya naho nda ndi khou ngo thoma u zwi litsha hezwo but ri ḓo vhona nḓila uri ndi ḓo zwi itisa hani ngori no no vha na mafhungo uri vhathu vha tshi vho sainiwa nga dzikhamphani vha swika hone vha to ni ripota vha tsha vhuya kha ini ngikho bona so hayi next week ri nga ḽi amba ndi available from 7 until 8:30 ari kale wesa manda tiri no livhuwa nṋe ndau ya nduna ro fhedza vhathu vho ita tshelede hayi vho zwipfa Univen Radio Yeah, still the Van Rap Radio Bozifa. Pungulile ne lora kwamloni about YouTube and Facebook. Una zwine wakho ngobusa zwone vha zwiḓivha nomboro yanga 0826937124. Nenga dzina ndikadiva ndituka ndi Suhana ndi ṅwana ndi wa Mahunguni. Zwona ndikho ḓi tamba zwone ndi zwo tshelede ndi Suhani. Na musi ri songo to fhedza ro tamba tshifhinga tshilapfu ngo ṱoḓa tshifhinga tshilapfu nga maanḓa. So mara una zwinzhi wakho ngoḓivha zwiḓivha zwo vhangwanisa hani. Everywhere I'm available. Ndi available uri ngamba tikhomba available la imwe tikhomba eyo yabafunani ndikhomba yashu yanga hapo uri I'm available guys uri yeah we can take it through, we can break it down. We can also look into I'm thinking or look into which website in never to shumisa when it comes to sell music but they want to sell music, so I think I should also look at that. The only website is in some music already 5 randa not the one I know 4 randa yanu when 1 randa, so it's something. So me rekodiyo itazula na zwila ndari just eyes bazi war ndichi venda music and entertainment rikazo hote auna na zwimwe ipinene just eyes nenga dzina ndiduka ndi Suhana ndi ṅwana ndi wa Mahunguni kotsi yanga vachiziyambuza vhuḓivha nizwilike zwa nne Mahunguni ndiri ndipfi nema ndi wa Mahunguni ndi vakhala Mahunguni ngobera backside
Just I. Jamani chiganja shabugwachiswa Wele washabugwachiswa
Okay, I just received this track, Ndichiri. I'm about to leave. Yeah, if you want me to hit you back right now, live Ramba or something, yeah, you can drop your number right now on our status in this post up on Facebook, and then we can just go live, you know. So I'm about to play this track.